Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 26. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko kwa Sebarundi, ibintu biba bikomeje gukomera, bikomeje kuba ibindi bintu, ndetse nabyo tugiye kuba twinjiramo tubicayura tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi. Tugiye gusimbukira Igitega turebe uko situation ihagaze. Mu kanya gato hari amakuru nakiriye y'ikijyanye n'amasasu arimo avugirayo, amasasu bivugwa yuko rwose ashaka kwica cyangwa se guhitana Reverien Ndikuriyo. Uyu akaba ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Amakuru amaze kwakira rero nuko uyu mugabo amaze iminsi igera kuri 5 yihisha, ndetse rwose ngo bakaba bashaka kuba bamwivugana, ariko ibyo sibyo tugiye guhita twinjiramo, ahubwo aya makuru ndagira ngo tuze kwinjiranamo neza 5 kuri 5. Mbanze gusuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari hirya no hino, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi ariko nanone bakaba mu bice bigiye bitandukanye, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline Munanira, bari muri Coline zigiye zitandukanye nka Tongo, mu gisagara cya Bujumbura, Bubanza, bari Gitega, bari Cibitoke, bari hirya no hino. Tubaye ikaze tubikoye ku mutima, ariko kandi rwose nyamuneka i Rwanda mumeze mute? Abari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, tubaye ikaze, ariko kandi United Kingdom, Amerika, Canada, Ubirigi ndetse n'Ubufaransa, namwe tubahaye ikaze. Ngira ngo muri iki kiganiro tugiye kuba twinjiranamo muraza kunyemera iyo tugeze nko mu minota igera ku 10. Hari umuvandimwe twakira, uyu akaba ari umuvandimwe uri mu gihugu cya Kenya. Uyu rwose atubwira situation y'ukuntu bimeze muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, ariko kandi nanone akagaruka ku kijyanye na Iran na Israel, ndetse akinjira no ku butaka bwa RDC, nawe akatubwira uko situation ihagaze, atubwira byinshi bigiye bitandukanye. Mbere na mbere rero tubaye ikaze, ariko kandi munyemerere mbanze ninjiye mu ngingo z'icyaha, ariko nyamuneka ari ukuntu mvuga amakuru bitewe n'uburyo rwose ivumbi riba ryatumutse. Navuga amakuru nkumva ndi mu myuka, nkumva ndimo nduzura, nkumva mfite courage, narangiza aya makuru nkavuga nti nyamuneka reka nyavugane umwoto kugira ngo n'umuntu yumva ataza gukuraho urushinge amenama. Mugiye kunyemera dusimukira ku bijyanye n'uwitwa General Neva. Ubu tuvugana yamaze kuva mu gihugu agiye mu gihugu cya South Africa, ariko ibi bikaba birimo birakorwa mu buryo bw'ibanga. Mu kanya gato gashize rwose nibwo yaravuye mu gihugu cya Tanzania. Ngira ngo ibintu turaje tubyinjiremo tubimenyaho byinshi. Turaza gusimukira by'umwihariko mu rugo rwa kwa General Neva, turebe amakuru akomeje kugenda ahaturuka. Umuhungu we rwose nyamuneka mukuru, amakuru namaze kwakira nuko rwose ngo ari umwe mu bantu bashobora kuza kuba rwose ngo bakomeza gucungishwa ijisho nyuma y'igihe kirekire rwose, ngo uyu muhungu we ngakora buri kimwe cyose kugira ngo by'umwihariko ngo abe nawe yagerageza kuba yakinjira kuri ubutegetsi cyangwa se yahangana na papa. Birashoboka yuko rero ngo mu gihe uwitwa General Neva ubutegetsi yabukubita hasi, umuhungu we ari we wakiyobora, ndetse afatanyije n'umugore we nawe ubu tuvugana wakamejeje. Noneho ndaje nkubwire byinshi bitahiri biherutse umugore witwa General Neva arimo arakora. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo, ariko kandi muraza kunyemera dusimbukire ahitwa za Cibitoke turebere hamwe abasirikare bagera kuri 3 baraye barashwe. Ese barashwe nande, bimeze bite? Turaza kujya Kibira turebere hamwe imyitozo FDLR yakamejeje. Icyitwa ngo Evariste Ndayishimiye yababwiye ati mukora imyitozo umujyi wa Uvira mumara amezi 3 cyangwa se 2 mukifite, ngo buri rwose mu FDLR ni mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'umuzalendo ndetse n'imbonakure cyangwa se umurundi azajya ahabwa inka 3. Ubwo birumvikana yuko rwose ayo mafaranga uyabaze ni menshi mu marundi. Ubwo bagomba kwikorera bagakora buri kimwe cyose kugira ngo iyi Uvira itaza kugerwamo n'intare za Sarambwe. 5 kuri 5 tugiye kuba
tubyinjiramo tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga mu buryo navuga ko budasanzwe, turaza kugenda rwose tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tujyana neza amakuru agisohoka uhite uyabona atari yaba umuranzi. Nyamuneka reka twinjire. Yes, reka duhere ku kijyanye n'iyi nkuru navugaga, by'umwihariko ikaba imwe mu nkuru yakomeje kugenda icicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yitwa FDLR zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo zihabwe ishimwe n'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi zongere zihabwe ishimwe n'igihugu cya RDC. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira atariho ivumbi nuko kugeza amadinga ya harimo harakorwa buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo izikatanyama z'aba FDLR zize kuba bamwe mu bantu by'umwihariko bashobora kuza kuba bacungura igihugu cy'u Burundi, ariko aba n'ubundi bakaba barimo babikora bafatanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zimbonera kure, ni mu buryo bwo kugira ngo barebe nimba koko ikijyanye n'umutekano gishobora kuza kugaruka muri ibi bice. Naho nkurikirana amakuru, abenshi bambwira bati nyamara ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze gushyira akayabo k'amafaranga by'umwihariko mu mujyi wa Uvira kugira ngo intare zasambwe zitawukuramo. Ngerageza gukurura, ariko nyamuneka amakuru n'ubundi nagerageje kugenda mfatisha nuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse by'umwihariko umujyi wa Uvira ari umwe mu mijyi ishobora kuza uba yagira gutya rwose, benshi bakaba bayihuriramo n'akaga gakomeye, ariko ukaba imwe mu mijyi ishobora kuza rwose kuba yagira gutya ibintu bikaba byahindura isura muri rusange. Yes, reka ibi tubivamo duhise tugaruka gato i Bujumbura. Ubu tuvugana uwitwa Neva arimo arahunga uko bwije n'uko bukeye, ntabwo ari kuza mu gihugu ngo abe yamaramo nk'iminsi 2 cyangwa 3, ari kwinjiramo ariko akaba arahunze. Ariko ibi ni kubw'impamvu z'umutekano we. Murabizi iki gihugu gifite amatora mu mwaka w'ibihumbi 2027, ubwo rero rwose atekereze yuko irangira, yamara kurangira noneho akongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi, kandi amakuru ndimo ndakira uko byagenda kose araza kuba akiyobora muri rusange. Yes, ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo arimo araca mu gihugu cya Tanzania, ariko aciye mu mihanda za Ruyigi hano mu gihugu cy'u Burundi, agatungukana muri Tanzania, yamara kuva muri Tanzania akerekera muri South Africa. N'ubundi aba ni abafatanyabikorwa be, kuko ni bamwe mu bantu bafatanya n'ubundi mu bijyanye no gutoza FDLR. Birumvikana yuko rwose nyamuneka ibi byose bikomeje kugenda bikorwa, ariko bigakorwa mu buryo navuga yuko bushobora no kuza kugira ingaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana umugore we niwe uri kukiyobora afatanyije n'umwana we mukuru w'imfura. Yes, birumvikana rero yuko ibintu mu gihugu cy'u Burundi, ariko aka kantu rwose ko hari umuvandimwe twahoze tukaganira, ndavuga nkuko byagenda kose ubwo witwa Neva aba yaratekereje akumva ko nta bushobozi afite bwo kuyobora igihugu, yenda gishobora kuyoborwa na madamu, akavuga ariko ngo madamu we muri ino minsi nawe ngo ntabwo ibintu bimeze neza rwose. Nyamuneka ngo ntabwo ibintu bimeze neza muri rusange. Ngira ngo ku bahanga bw'ibyuma baze kutwereka ku minota, kuko hari ibintu bari kunyereka, ariko namaze kubisobanukirwa kuko agize gutya na gutya. Yes, reka twikomereze by'umwihariko dukomeze n'amakuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nababwiye n'igihe kijyanye n'amakuru byose turaza kuba tubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana witwa madamu we niwe ukiyoboye, ariko aragenda n'ubu ntabwo ari kumaraho igihe kinini, ubundi ari guhita akora ibishoboka byose akongera akagaruka, ariko birumvikana yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuba byaba bibi cyane muri rusange. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara nuko kugeza amagingo ya icyitwa umujyi mukuru wa Bujumbura urimo urarindwa na special force, ariko izi special force zikaba bimwe mu bintu by'umwihariko ngo nabo ubwabo bari guteza umutekano muke, kuko biri kugera mu masaha y'umugoroba barangiza bakikangana ngo bakarasana. Amakuru mfite mu bice bigiye bitandukanye ngo igisoda cy'u Burundi ngo nabo ubwabo ntabwo baziranye, ngo barikangana, bamara kwikangana bakarasana, kugeza bagera muri 3 hano za Cibitoke bamaze kubagarika. Ni amakuru atariho ivumi mfite na hano za Gitega, naho ibintu birakomeye. Witwa Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, arimo arahigwa ku buryo bukomeye, ndetse isaha ku isaha amakuru mfite nuko ibintu nawe bishobora kuza kumukomerana.
kandi mu gihe byaza kumukomerana nyamuneka ibi bikaba byaza gutuma rwose ibintu byongera kwiduburangatanya cyangwa se byongera kuba byahindura isura muri rusange. Ubwo rero rwose amakuru mfite nuko arimo arahigwa, ariko nawe akagerageza kwihisha iwe mu rugo, ndetse n'abarinzi be bagera rwose ngo kuri 16, uwitwa Neva yamuhaye bakaba aribo barimo barasimburanwa mu rugo iwe ngo bamurinde, 3 ku mugore we, ngo abandi 3 kuri we, ndetse ngo abandi bagasigara barinze urugo rwe nyirizina. Birumvikana yuko rero isaha ku isaha uyu nawe ari umwe mu bantu bivugwa yuko ashobora kuza gukurikira abamaze iminsi bicwa, kuko ngo uwitwa General Neva ngo abazi yuko bose bashobora kumubangamira cyangwa se bakamujya imbere mu matora ateganyijwe, arimo aragenda abakura mu nzira muri rusange. Ndababwira rero ngira ngo Imana mwe iyo mu gihugu cy'u Burundi abenshi bakavuga ati wa ariko twebwe amakuru tuba tuyafite atari ivumbi. Niyo mpamvu mujya kumva mukumva bitwa Ernesto barishwe, mukajya kumva ngo witwa Gervas Ndakobuca baramukimbije akuwe ku buyobozi, mukajya kumva ngo aba General Guillaume Bunyoni bafungiye muri gereza. N'amashyari imitima mibi, n'amashyari imitima mibi. Yes, Mutarama rero nawe rwose abanyambwiye ati indi minota mujye nsigira, reka mbanze mubasigiremo kugira ngo namwe muryoherwe n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, n'abandi badukurikira bakeneye no kumva n'ibindi. Turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira, ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, nka kumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Senegal bita Retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadage b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira teburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi, n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'irondakoko, ingengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de societe ashobora guhereza abaturage, maze bagashobora gutera imbere. Kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini y'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini, kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabyo babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes
etinicrate bari do tuboro buriya bari mu moko yose ntihagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu ibyo twakwita resideology genocide resideology z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose do tuboro nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe